Varida no ni pamna kanyeswa livu no chiri-chiring na. Rakwa vat kami kasangernan. Amien so asa kataudo Kaisaria aili. Ami ngaran si Kenailio. Apan yusingin danu asali penpunana itai sangdo Itali. Tanabekena taudo yutai wuriam manu yung unak-nakum na jamata dutu. Akan nirasa kawawi. Raku ni sidungan naso di maka aku wataudu yotai. Akasangib na may nuri jamata dutu. Ipisa dumaku yabdu ikat lunutuk yam ni mapacita jauh asaka tinsinnya mata dutu. Maniringam mukunay liw. Tunani tau tinsi tay kamu guna. Maniringam mupanyirsingun. Iko ngomui pancang. Maniringu tinsam na imu manakem mata dutu. Tani mamiring na winurimu. Nakatenengan wu mupanyidungan su di maka aku watawu. Amuri panwi musutawa mangido yepe. Aman cinumingar su simeng pita amai. Yamien do bagi ni simeng. Ama pakap-kapyaso nyarabda kulit nubaka. Yamas ngendu pasal dan ubarida. Karwan na nanutinsam ipancini Kenailio rarwa ka damlam sinamay. Akanu asaka itay sang do Itali. Amanu yung sunak-nakam jamata duto. Kapancinan niya jira su ciring nutisi. Akatuwi na sira mangido yepe. Mararudu ikadwan naruam mas ngerana sira do yepe unituwi ni Kenailio. Si Peter anam may nuri duatap nuvarida. Makcir anam nak menau kakan na. Manutung pasiram tung yan su nipacita na dyan niya mata duto. Do akmi tatinip na. So nipakacita na suwa nitamiwang. Akakasan no akmi tuntunin da mila kayab dutiraum. Do abak nam amyen so may chama dadayana umalalam. Akano vuli. Akano miya sasalap. Amyen so may ririaka mancinya. Manilingam mupita. Pita tanakrana. Kapan rakatmu suyakanmu. Amaniling si pitam mupanyirsingan. Tahu siya. Tajiku panikuman susang. Tahu yam di naman ngangan na tahu duyutay. Maniling padyam. Ui pancinan niya mata duto apyakananam. Di mo manca na di nganganan. Sunikipit luna makamiring siya. Makacitas siya. Akarap na siya niya mata duto tinga to. Naknak man na nipito dununod na wo. Pipi pa ngayon no ni macitanam. To sila makaranas ho nituwi na ni Kenailio. Atawdo vari ni Simong. Maniling siram. Yam yan so asa katawa. Yamingal so Simong Peter. Ayamisan dudya. Naknak man na panipita wo pipi pa ngayon no ni macitan nuram. Maniling jaw seriam. Yamian so yatatlo katawa yakumalaji mo. Miyu kaska kapacira mo jira. Jimu aratan. Taya kanu ni tumuwi sira dudya. Amuri ni piyu kasna ni pita. Maniling jiram. Yakan unyo kalaunang. Ikung unyo ipanci. Maniling siram. Nanituwi yaman ni Kenailio. Apanyirsingan danu asa di penpunana itay sangdo Itali. Yaranam na irari siya mataduto. Day kanig no tau do yutay. Tayati yapyaw na kinakum na sutaw. Ni pariman na nadyano asa katinsi. Ukay mudo barina. Ta amiringan nau inanaw mo siya.
Hamuru ni pas depan nasira ni Peter. Akapisan nasira. Ikadwan na ruam matjera si Peter. Akanu tatat sa akmanikak tudu cinai. Ami yiyidu iyepi. Ikatlun na ruam makaranusra nasiradu Kaisaria. Amira na dudang si Cornelio. Akanu ripuripus na, akanu kagagagan na, amna nalasya. Sumdep si Pitam, mangi si Cornelio do tangayin na. Kapilitod na amraralinya. Maniring si Pita jam, pita tanakrana. Jikak mansang, ta miyang itatawu. Sunipi siri-siring da sumdep duwari ni Cornelio. Mirat tatangam macita na ni Pitawu arwatawa miduwuluwut dosad na. Maniring jiram niyo katanganan tadiwa walam naman na tawduyo tayam di naman namiyawu kangi naman na kumawalam jinwa bekena tawduyo tay. Am kanimancinan niya jakin niya mataduto nukakyab. Tamani ringam rimwara tayo siraw bekena tawduyo tay. Tajimi capia pinpinan wu niya mamawu kwa tawud karawan. Amuri ku najira ciso ku kapacikaup jinyo duja. Ami ku nyo pancenya kenamai duja. Maniring si Cornelio ya kapatalura nawu angananu ni pinurikudu bawi namendo ikat lunuto kido makuyabam tungyan su asa katawa maniri swayub ami tatanek dutangayin ku. Maniringam mo Cornelio nani mamiring niya mataduto inurimu na katanungan ni mua ya manidung so tau. Sui panuwi mo so tawa mangido yepe. Aman chino mingaran si Simong Peter. Amayi. Yaranam yami sandubari ni Simong. Ama pakapkapyaso nyarabda kulit nubaka. Ya masengendu pasalanu barida. Amuro ni panuwi ko so tawa mancinimu. Kumasari, takani mairana. Yaman na si chay ko yam naman maluwot do tangayin niya matadutwa. Ya umamiring sunipan chinajimwa inanawu na jaman. Maniring si Pitam ku katan nga ni siya matadutwa mapiyang iso tau. Tana tau duyo taya, tana bekena tau duyo tayam miminin na sira ikaglo. Wu umrarari niya tau. Amang ununung do na. Niyo katan nga rana umapasari at ciri-ciring niya mataduto. Ani pilim wang nadyaman ay sedia tau. Uriran nam ipantanayatan so ikapiya nununod ta. So ikabunarana uyan na nyatan niya mataduto. Tanituwi na si Yes Kristo panirisiringan no tao dupi tsama mawatawan. Niyo nakatan nganan, mati kasiyuan niya, umununong do, kapanaktak nam papunarnado charidi, machinapnap do yutay, ukiyan no mapi rukabavari. Niyo yatan na no seri si Yeswa, tao do nasalo. Sunilibu-libun na mangiwak-wakso mikingi na tao. Amamuruso kalamso yan ni satana kumuwat do tao. Do kapachikaup na dyan niya mataduto. Yaman yung kadna. Tanyimachita naman ubari ni Yesu do Yerusalem. Akado pichiliyan na do yutay. Nipadket da do juji kasi Yesu kawakwak na. Ami katlun na ruwam nivinan niya matadutwa kapacitan na niya jaman. Kapacilang naman dya kuman no kapiruan na mavi.
Bukna mamiminu tawa ni makacitasya. Taya menanyipamnekannya mata dutu ni makacitasya milimuangnya. Ni pakuyukuy na jamenu kapi limuang namenu kanu yung nani Yeswa ni pamnekannya mata dutua mapacici sumabiya kanu ni mawakwa katau. Si Yesu pakaciringan dasu ciring danu panuyunuyuan nasu ciring nya mata dutu nukakwa. Ipancidawu kasi Yesu no makavu na suraratenu umano yung jatau. Mangununong sipitam wuyatan no seireu umamiring su ciring na tau. Amuriwu ni pero kabdanu tau do yepe. Aumrarali ni Yeswa ni macera jipita. Tani pantana siranya mata do tusu seire. Wobo kina tau do yutai. Tani mamiring dawu kapiririak daso macitar kaciri apo do seire. Asumarinya mata do tu. Maniring sipitam yanan yung yatan sirano seire ak manjatan. Amuri wuji tara cisira taktakan. So pancen nanyiran ni pita mangurido ngaran ni Yesus Kristo tumaktak jira.